tubasuhuza aho bari hose, twihanganisha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, twibuka twiyubaka turwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Yego. So kuyipfobya no kuyihakana bigize icyaha. Ku kantu ni ingenzi Ken bakumve neza. Yego. So abavandimwe rero birinde ibyo bintu byose kandi basure n'abarokotse jenoside aho bari hirya no hino babafashe. Natwe tuzakomeza kubana namwe. Mukomeze mwihangane kabisa kandi Imana ikomeze ibarinde. Yego. Kano kanya mu gihugu cya Iran abaturage birashye imihanda ndetse bajya ku bikorwa remezo. Leta y'Amerika avuga ko iri buze kuza gusenya, bari ku nganda z'imiriro, ma power plant, ndetse bari kujya no ku biraro bikomeye by'igihugu cya Iran. Abaturage bagakora amashene rwose bahari bazunguza amadarapo y'igihugu cya Iran, barimo baratanga isomo ku munyamerika kugira ngo naze kwataka ibyo bikorwa remezo. Ese abanya-Iran baba bakinye mind game cyangwa se barushije ubwenge Leta y'Amerika? Ese Leta y'Amerika iraza kuza kubikora? Uyu wabyakiriye gute? Divesi none akanavuze gakomeye yavuga ati Iran nita making a deal, turaza kuzana izindi ntwaro zikomeye cyane. Ariko tunabimuriza kubera ko barimo baravuga ko ku gitangazamakuru cya The Guardian ko Leta y'Amerika noneho batanze itegeko ko baza kuza kurasa kuri site nucleaire noneho bagahitinga target irimo na uranium. Ena makuru guturuka kuri The Guardian avuga ati rwose Leta y'Amerika niramuka irashe iraza kurasa noneho byanya byo site nucleaire ya Iran na radiation naraza kuza kuzamuka. Ubwo muri Iran bero kubyo bigo by'Abarabu uranium ahantu hose usabugata bijya hihereza. Se munyamerika arabikora. Ya urakoze cyane Ken, ngewe na proposaga no mu kiganiro cya mbere nabikubwiyeho gato. Yego. Umunsi Rajani yajya mu muhanda urabyibuka na Masudi Pezekistan. Yego. Nize kukubwira ati ubu ngubu bafatireho rwose, ahubwo ntihagire umuntu ongera kujya mu mazu, bajyana hose babona Amerika ishobora kurasa. Ibi byo kujya mu mazu bakererana umuyobozi bakamurasa ahubwo biveho. Ari nacyo kintu gihura nuko ubona Israel cyane cyane byibizwiho kwica abantu b'abayobozi even banatashye biri kumwe n'imiryango yabo. Kuko buriya Israel itinya umuntu uri umuyobozi uri figure politique, umuntu ukunzwe na rubanda, uko ashobora kubakangurira gukora ikintu. Bana ko kirya gihe bari bahuye mu gusezera abayobozi babishwe muri intambara bitari ngombwa. So ibyo byose rero Ken hari ni biro biratuma Amerika na Israel igitutu kibajyaho, kuko urabona intimidation, iterabwoba, terrorisme, kuko ibintu Israel na Amerika bakora muri Iran rwose bigize igikorwa cy'iterabwoba pe, kwica abayobozi, amagambo Trump ababwira, kuko batanye bavuga regime change birananirana, bica abayobozi nabo bakabaye baganira bavuga ko baje gusevinga abaturage, birangira bangije ibikorwa remezo byabo, amashuri, amavuriro. Yego. Buriya Israel na Amerika baregwa ko bakoze icyo bita ecocide. Ecocide ni genocide, urumva ngo iterwa nyine, urumva ngo ya environnement, urumva bari kurasa amapetrochimie n'amatanka, amareserve y'amagaze n'amapetroli, cyane cyane amapetroli, petroli gahita ijya nko mu nyanja, mu mazi, mu butaka, donc ibintu bigahumana, nyine bigahumanya kubera ari amakemicals abarimo, ibinyabuzima. Ubwo nabyo nubwo byangiritse nabyo byitwa ko babikorewe ngo genocide, bayo bayitaje ecocide. Ariko n'ubiri probable ko bivuga ko Israel na Amerika bari gukora genocide, kurimbura Iran badatoranyije, ari abasivile ari abasirikare. Iki gikorwa cyo kujya ku biraro, ku power plant, ku bigo by'amashuri, ahantu hose Trump yavuze ibiraro, kwibasiye ibiraro, amasite nucleaire menshi cyane. Yego. Ama power plant atandukanye, bira n'ibikorwa by'abaturage n'ibigo by'amashuri. Yego. Kuki se babirasa? Ubwo urumva iyo ntambara yatari bya nyine bigize intambara nyine, kuki bajya kubirasa? Baraks za gisirikare zirahari n'amastock, uko yibera mu ndake byarabananiye. No kugira ngo Trump ariko nabikubwiye yavuze ibintu ntabwo ahita agira gute abikora. No kugira barangarire muri biriya, kuko Amerika babonye ko Pentagon nabikweretse bafite ukuntu bakora intambara psychologique
barabacanganyikisha tugiye gukora ibi kandi bagiye gukora ibindi, tugiye gufata umupilote wacu wafashwe, bagiye ahubwo gufata nucleaire yego uranium ya Iran yego. Ubundi umuntu muhanganye ugerageza kumucanganyikisha, ibyo rero Trump abizi kubi cyane. Dissuasion, kubanza akaguintimida, bituma uburi obusi ufata. Ubona ko Trump yakoze ino ntambara nubwo wenda bitamushyihiriye, abantu atera ubwoba ntibatinyika, ko abanyamerika ibintu byabo n'iterabwoba, naho gufatisha ibintu bifatika nta kintu kirimo. Noneho kugira barangara ibyo Trump avuga, ibyo batera ubwoba ajye kubafatana nk'ahantu cyangwa ikibo, baravuga ati buri scenario yose, yaba muri diplomasi yaba ari muri communication, ubona ko Iran itisubiza. Trump akavuga ati nabashoje, abaturage bagiye gutoragura ubutegetsi, reka turacyahara ahubwo turi mu kazi, tumaze no kurasa ubwato butatu bw'umunyamerika, ati umurari musi urafungutse. Trump avuga ati ubwato bugende, babutera intuza bwatangira kudemara bugenda, nabwo bukaba burashweho. Iran ikabira bitangaje, byanagaragaye ko Iran irwana n'urugamba itabeshye, niba n'umuntu wabo wapfuye irabivuga kabitangaza. Ariko Amerika, Israel baracyavuga ngo abanyamerika ngo 13 abasirikare, ujye ubibona yego muri narrative. Sijya nakubwiye niba bababwira amaroboti, Israel niba ari ngo 30 nabangahe, ukavuga ati ibi bintu. So nuvuga ngo Amerika yashatse kuyobora communication y'urugamba kugira ngo ihishe amabara iri gukora cyangwa iri gukorerwa, iba biri guta. Ariko Iran ihindura umujyo, Iran ikavuga ati nta biganiro turimo, Trump arimo kwiganiriza wenyine. Bavuga ngo ibiganiro ngo birimo biratanga ngo bisubizo, Iran ikavuga ati batwica umuyobozi ushinzwe ubutasi, gusa abantu turi kuganira ibiki. Urumva, ubona ko urugamba rwagibayemo na mediatique cyane, kandi mu bintu by'intambara propaganda irakora. Abanyamerika barayoboye, ariko yaraferinze kubera rezo sociaux zaje. Muri Amerika Trump wanamumereye n'abarimo bataka Kasone, none ari kuvuga ko Trump rwose afite mental disorder, ati ngiye sinamuvugisha yigwamo amagara, ngiye nvugana n'abantu afite ubwenge. Trump ntacyo twavugana, turani furu rwose, kuko bamubwiraga ati leta za Amerika ni empire iri kurangira, ni empire idakunzwe. Ati rwose ibintu noneho Trump yarabizambije. Nasi burani ko bimeze nani ko bibona. Taka Kasone tuvuga afite YouTube channel ifite 5,500,000. Ni umucelebrity yarazwi muri leta za Amerika, akora ibiganiro bikagira miliyoni. Trump ashaka gukora propaganda. Yego. Narabikubwiye, ngende mu bantu ba mbere babitangiye hano mbikubwira. Impa yararangiye, impa yaragiye, Epstein regime rwose. Nubwo Trump avuga ngo impa yango ngo agiye kuyisoza Iran, bimaze imyaka 47 ngo abakrimineri ngo bica ngo abantu ngo barya ruswa. Hari abantu bakoresha corruption kurusha Trump, uzi ari gukoresha ari. Nubwo bavuga Trump n'umukrimineri na Bibi bishe impinja, bishe abana, bishe abagore, bishe abasivile, bishe ibikorwa remezo bya gisivile. Babwiye Trump na Bibi, Trump hagarika intambara mu gihugu cya Iran, muri Gaza, muri Syria, muri Liban. Urumva, nta bakrimineri aho hantu. Bakavuga ko Amerika iri gukora intambara mu buryo buri silence. Even muri Amerika inside ntabwo babizi. Bakavuga ati noneho make America great again. Trump ahinduye ngo make America dead again, cyase ngo make America in death. Numva ngo ari kugenda atuma Amerika w'ubwipfa, aho kugira ngo bigihanganje ngo irimirapfa. Trump ngo ari marayica. Yaneze akavuga ati abantu bose batashije muri intambara ngo bari foolish. Na bya bitutsi bye byinshi. So kuba Carson batari kumwamamariza, urumva ari abantu hano rezo sociaux zazi ni nk'abantu baba bansaba ngo mpishingira Amerika. Si washingira kuki? Amerika rwose nta kintu kizima, kuba yaragiye igatera igihugu, ikacyangiriza ibintu, abaturage, ikica abayobozi, buri kimwe, igatuma n'igaze na peteroli bihenda. Gusa inkuru nziza nuko ikikubwira ko Trump ibintu bye birimo wabidaptinga. Trump n'umuntu uri imprevisible, 50-50 yabikora, izindi 50 ntiyabikora, ariko ku ruhande arakandi kantu ari gupanga. Kuko bavuga ko Uburusiya bwamaze guha igihugu cya Iran site zirenga 13, bavuga 50. Ubwo mibare irarenga. Site z'ingenzi, ni bavuga z'ingenzi nyinshi, igomba guhitirasamo kino gitero kiramutse kibaye kuri Israel. Yego.
cyane cyane ku gihugu cya Israel. Perisi Arabe bo barabizi aho Iran igomba kurasa. Ubwo rero bigahita byotsa igitutu Trump, bikagaruka J.D. Vance mu kanya Budapest rwose muri Hongria. Yarimo kuvuga ati twebwe intambara turayihashye, turayihagarika. Ati intambara yego ahubwo J.D. Vance none akanavuze gakomeye yavuga ati Iran nita making a deal, turaza kuzana izindi ntwaro zikomeye cyane. Ariko tunabimuriza kubera ko barimo baravuga ko ku gitangazamakuru cya The Guardian ko leta z'Ubumwe za Amerika noneho batanze itegeko ko baza kuza kurasa kuri site nucleaire noneho bagahitinga target irimo na uranium. Ayo ni amakuru guturuka kuri The Guardian avuga ati rwose leta z'Ubumwe za Amerika niramuka irashe iraza kurasa noneho byanya byo site nucleaire ya Iran n'amaradiation araza kuza kuzamuka. Ubwo muri Iran birago byo bigo by'Abarabu uranium ahantu hose gusa bugata bijya hihereza. So umunyamerika arabikora. Oya muri context turimo biragoye. Kuko icyo iyo bavuga site nucleaire bifite radiation ni ukuvuga ngo ni ibintu by'ubumara, ni nk'intwaro z'uburozi zita zikwirakwira muri icyo kirere zijyanywe na oxygen. Aho radiation igarukira niho zigarukira. Ishobora kujya muri radiation ya kilometero kari 10. Kandi urabizi ko Iran nabo batuye mu buryo bw'insisiro, nabo batuye mu buryo buri libeni. Mwese ubwo urumva umuntu wafatiye riske muri Amerika ninde? Pentagon umuntu wayifata ninde? Pitexet afata icyo cyemezo, ariko abatekinisiye biragoye. Inzego z'ubutasi zirakurikirana. Hanyuma se ubwo icyo basevinga bakibona. Mwese urambwira ko Iran nta ntwaro z'uburozi zifite yahititera muri Israel no mu bigobe by'Abarabu, even no ku butaka bwa Amerika. Amerika ikabona isomo. Harimo ihurizo rigarekane rikomeye. Kubanza kumenya niba izo nucleaire zirimo ni ikibazo, ariko kuba Iran zifite irabivuga ko yanabikoze irabyemera. Ubundi Ayatollah Khamenei atarapfa nyuma y'igitero cy'iminsi 12 umwaka ushize, yarabwiye ati nubwo Amerika yaturashe ku masite nucleaire yacu Natazi, Fordo, Isfahan, still programu ya nucleaire ntabwo iri muri ziriya nganda, ahubwo iri mu mitwe y'abanya-Iran. Iyo programu turayifite na formule iri mu mitwe yacu, niyo programu twe dufite. Ntabwo Iran izabaho idafite kirimbuzi. Isi zarindirangira tugiporokora iyo programu, ariko tuzayigeraho. Yego ugasanga witwa ahubwo ibyo batuziza nibyo dukora ni mirongo itukura. Ati kubaho kwa Iran ni zikirimbuzi, niyo no mujyo nicyo nizo nzozi za Iran kugeza no ku ruhinja. Ati ibyo rero Amerika biragoye, ngo yatwiciye abascientiste yica n'abayofisiye, ariko nizi ko ibi bya uranium bituri mu maraso. Yego Benjamin Netanyahu yerekana batera abayobozi ko bakurikiranaga bakerekana rwose nta muntu n'umwe usigaye. Tiyo ni victory ya Israel. Oya Kenny, formule irimo nuko Trump na Bibi cyabaheza ngo ni muri iyi dossier bafite ikibazo. Bivugwa ko iyo birebeye kure, bivugwa ko umuvuno Barack Obama, Hussein Obama yari yaciye 2015 wari mwiza. Iran buriya ntabwo ari ukuyirwanya, ahubwo urayiyegereza mu gihe yibikeneye. Ukareba amakarita uyisozamo, ariko wayiyegereje n'ibyo bikoresho bifite. Iya approach yarananiranye kuko Iran ishinja Amerika ko ari abicanyi, bayica, bayidestabilize. Ariko Amerika nayo igashinja Iran ngo ko yagiye yica abanyamerika, rero impayisha abanyamerika benshi. Noneho bikabura gica. Iran ikavuga ati rero umunyamerika tuzamushobozwa na kirimbuzi. Urumva? Noneho abanyamerika n'abanyaseti umugabo abantu nabo ntibazayidutungana. Na Trump yabigarutseho mu ijambo yavugiraga abanyamakuru. Kubeko naberetse ko kuba Iran ifite kirimbuzi byakuraho inyungu za Leta z'Ubumwe za Amerika muri Middle East. Ari nacyo kintu ipfa n'ibihugu by'Abarabu na Israel n'ibindi biri anti Iran muri kara gace. Bavuga ati Iran iramutse igize ubushobozi bwa kirimbuzi ntitwayikira natwe. Yaduheraho rwose, yayitwerekezaho bitewe n'ukuntu twayigambaniye. Umva keneye igihe umuntu akuhemukira bikagera ku rwego abona ko wamubonanye ubushobozi, aho yakuyobotse cyangwa mujye 50-50 agakomeza ashaka amakarita yo kurwanya, nubundi bikarangira bikarangira umukomeranye. Bikavugwa ko Iran
ibi bintu birimo nubwo iri kubitakazaho ikiguzi cy'amaraso ntabwo izongera kuba igihugu gisanzwe. Irani wavuga ko iri kurwana n'isi yose. First of all, Amerika iyi Pantagone ikoresha imisoro y'abanyamerika barenga miliyoni 450. Yego. Harimo bije yabo, harimo uruhare rwabo umunyamerika, ibintu byose akora umusoro bamuca ijya hariya. Iri kurwana ibihugu 50 bya Amerika bigize Leta z'Ubumwe za Amerika mu buryo wenda buri indirect, nubwo bavuga ko ari intambara Pitex na Trump ari intambara iri privé, ariko nibikura ko bakoresha imbaraga z'izo miliyoni z'abo bantu bangana. Yego. Iri kurwana intambara y'abigobe by'Abarabu yakuye muri NATO, bya bihugu birenga 32, shyiramo ibyo muri Golfe d'Arabe, shyiramo ibyo muri Afurika. Keni Irani n'isi, Keni Irani n'isi gukora counter attack ibyumweru 6 ku munyamerika. Ubone ukuntu barangije regime ya Gaddafi, iya Assad bitamaze nta n'imisi 3. Ya Assad byatwaye imisi 12. Irani rero yubahwe pe, nta nubwo igipfuye. Reka nta ikigiye. Njye namaze kubibona. Kuko ni igihugu cyubakiye kuri ideology. Iyo ideology rero n'ubumwe bwabo bubafasha kurwanya umunyamerika kugeza ku rwego nta muntu n'umwe utari kurwanya Amerika na Israel muri Middle East, muri Amerika, i Burayi, even no muri Iran. Biragoye Keni ko ushobora gutsinda urugamba udashyigikiwe. Nta hantu nigeze mbibona. Nabona ba Benito Mussolini, ba Hitler, ba Charles de Gaulle batsinzwe ko isi yose yari yabavuyeho. Nimpamvu na Putin yabatsinze i Burayi nuko nawe bagiye bamera nk'abamwegezayo bashaka iriya gaze na peteroli. Nuvuga ngo Amerika ivuga ko principe yayo n'isi yayimara, yayitsemba ikayimara, ariko ikabona ubutunzi bw'isi ngo abandi bantu bazaza babaca intego zayo ikazigeraho. Yego. Ikivuga ati ifite energy. Nuno Trump cyo zanu namukunde yareye bavuga ati iriya gaze na peteroli yatuma making a lot of money. Ngo bundi bari abantu ngo bagomba gutunga ngo peteroli na gaze gute, ngo bakabikoresha iki se? Ngo urumva mu mafaranga babikuramo ngo batahita batunyuraho. Muri ukuntu ngo afite reserve nziza cyane. Trump afite ifemba y'umutungo w'isi. Umururumba wo kugira ubutunzi none akabizana muri politiki. Urumva nk'umukire ufite amafaranga menshi baba basanzwe bafite umururumba w'amafaranga. None ashaka kubikorera igihugu noneho cya Leta z'Ubumwe za Amerika, gahiga ibintu byose by'isi yose, amaterarare, bakorana amadiri n'ibihugu byose, undi muri yaga no kwirukanka ku mushinga. Mwese ko nta nimwe iracama. Ega Trump nta programme nimwe yakoze ngo icemo. Abimukira byaranze, habayemo resistance, tariffs byaranze. Muri Venezuela wenda biri somehow, Cuba nawe yashyizeho agatuza biramunanira. Urumva Irani naharaje arakora businzi. Bisubwo bavuga ko Trump ashoboye iki? Abaye impopulaire aragiye. Yaranahombye mu business yajyaga akora. Gushyira umuntu wahombye w'umucuruzi nawe bagira ngo ahombye abantu benshi, ama business y'abantu benshi arimo guhombya. Nicyo kibazo rero. Ariko bakaba babikora nk'urusimbi, kuko ko muri periode yabona ko gaze na peteroli yabaye rare cyane, ubona ko yahenze cyane. Ntabwo rero muri iyo kampu yamaga barimo barinjiza amafaranga. Ikintu cyitwa gaze na peteroli cyabaye imari ikomeye, demand iri highest. Bikaba bivugwa ko Keni ibi bintu byitwa gaze na peteroli ahantu hose bizajya bica ku mazi magari, bigiye kuba wanted ku rwego rwo hejuru. Uhacisha ya Amerika bayirasa, ishaka uburyo ba escorting, hacisha y'Uburusiya, ya Irani bayirasa. Ubu bagiye guhigana, basubiye mu itegeko ry'ishyamba. Niba Amerika ishize agatuza ku gihugu kikayinanira, ubwo si ikindi zifatira ni iki? Ku bihugu byose byapanze umupango wo kujya mu mitsina Leta z'Ubumwe za Amerika. Ku muvuno irwana bawubonye, kuko baravuga ko muri munsi hari possibilité nda nk'eshatu yafungurwamo. Ishobora guca mu biganiro ibyo Amerika idakozwa kuko biri mu nyungu za Iran, byaca mu mirwano nabyo bigasaba abasirikare ku butaka barabarenga 50,000, bikaba ngombwa ko bahapfira. Urumva
ikindi Yego. nanone ibintu bategura ino resolution ya Loni yari yavuze ko bashobora kureba niba umubare w'umunsi wafungurwa ku ngufu cyangwa se ariko Kugatsi. ntabwo yatorewe imishyikirano yatorewe, yego. barayitinye ibyo bintu rero izo possibilité zose zirashoboka ariko ziragoye kuri Iran mu gihe nayo itarabona ibyigenerwa kuko bivugwa ko ntabwo ngo byemerewe kwishyuza mu mazi magari mpuzamahanga igihe ari nk'igihe cy'amahoro ngo yihishyuzwa mu gihe cy'amage nyine cy'intambara nk'ubu hari tension ku bw'umutekano wo kwesikotinga amato ariko stili niba hari tension birazamura ikiguzi cy'uburinzi bw'iyo gaze na peteroli bizamure icyo bita nanone ikiguzi cya insurance cy'ubwato buri bufata iyo riske n'ubundi ya gaze na peteroli bikomeze bihenda ariko nkibaza Keni abantu benshi ari amasoko menshi y'amagaze n'amapeteroli abantu bahindiwe umuvuno kudepanda stili kuzahora abantu bareba isoko imwe Middle East America nyine hano hantu hahitinze mu bintu bya gaze na peteroli ubona ko ari byo biteza amakimbirane y'isi atarangira tuvuga ino monopole nyine iri mu bintu bya gaze na peteroli n'amabuye y'agaciro stili ibintu byo biri gukura ibibazo by'isi yego akaba ari ibintu rero nagiye developa maze kubona sanga isi biri kwangiza isi Keni hari impamvu za politike hari amadini hari amacakubiri ashingiye wenda ku moko akarere ibintu nk'ibyo urumva politike rero yaraje ibyo bintu byose irabyangiza hari n'umutungo isi ifite first of all turebe isi mu buryo buri physique ifite umutungo kamere ariko uri mu isi mu buryo butandukanye yego hakaza abantu abazungu abirabura abari jaune abafite uruhu rwera urutukura umuhondo nuko babibara abirabura abametisa abantu nk'abo ariko baka mu bice bitandukanye ariko ibyo bice babamo usanga abakire baba mu bice bitamo imitungo kamere aho ugasanga nibo bakungahaye none babandi bitwa ko ari abakene ngo badafite n'iyo civilisation baba mu bice bibamo imitungo kamere ariko batindahaye bakene none hagahita hinjiramo inyungu za politike hakazamo ibintu by'amadini urabibona hakazamo none n'inyungu nyine zisanzwe izo za politike ibyo bintu rero gukorana byarananiranye imitungo kamere isi ifite abantu bari mu isi politike amadini iby'idini rivuga rimwe riza rirwanya irindi ubwo deja byinjije mu makimbirane ku rwego rw'isi bamwe baza bacamo abantu amacakubiri kugira babone uko binjira ya mitungo urumva bazanamo n'ibintu by'amoko n'uruhu ujye ubibona nabyo bikabaye ikibazo gituma abantu barwara hakahita hazamo ariko byose byishwe Keni na politike ubona ihengamye hakazamo noneho bya bintu byo kwitwaza impamvu y'amoko amadini ariko bagamije inyungu za politike mu bintu ugasanga uruziga rero rw'intambara nka bibi buriya ntiwavuga ngo ni umukristo si n'umurotodogise si n'umuateiste ndavuga ngo ni umufilozofe ni umuntu w'umupolitisiye nawe wavangiwe bibi ubu ngubu bibi ari ku rwego azamura ikarita y'amadini ujya ubibona bijya kuyasura aho bashenye ngo abakristo ngo muhaguruke ngo ni igitero ngo ku bakristo urumva yarangiza akahita ajya mu bintu by'abajuwife ubwo se amoko azanye ngo rwose ngo iyi ni acte antisemite kandi umuntu wese urwanya umujuwife ku isi tuzamusanga tumwica ajya bivuga kuri kamera urumva izo mbaraga zose za politiki mbona Keni muri makeya politike yishe ibintu se isi zaba idafite politike se politike nziza muzandike mutubwire ni iyihe ngere kuri ngiye mbona politike nziza amadini ntiwasubizayo deja yaraje politike nayo ibona ko yaje ntaho wabicikira abantu amoko mu isi abazungu abirabura bose ntaho wabashyira n'abametisi urumva cyongereho isi uburyo imeze abanordiste nta mitungo kamere bagira mu Bufaransa nanjye mbikubwira mu Bubiligi hose uretse wenda amasamaki nabo banza batakiri muri ziriya nyanja zabo urumva uretse gucuruza uduserivise ngo amategeko mpuzamahanga basikaminga abantu sibyo ubwo niba bazicara
bakareba ukuntu ibintu biba mu buryo buri ekilibure, kuko umuntu araza akitwaza idini afite inyungu za politiki, agakora amaraso, ibiganza bye biriho amaraso, kandi bivugwa ko ibiganza biriho amaraso ntabwo Imana yumva amasengesho yabyo, aho ukabona umuvandimwe rwose aragiye mu rusengero akoresheje igitera, ariko mu kandi kumva hakurya ngo hari ibitero bagabyeyo. Ubwo ntabacanganyikishije abanyamasengesho, ubwo urumva babuze nabo umujyo. Ubu hari abantu bibaza se dusengere Isirayeli, ko Isirayeli se twumva yishe abana muri Iran, none se burya abajuife nibo bazajya mu ijuru bonyine, abandi nabo gupfa? Ugasanga harimo confusion. Mu kanya ugasanga abantu bari bari inshuti bararwanya bapfa imitungo, ese barako duheruka bose ari abazungu cyaba mu bwoko bumwe, ko noneho bari kuryana bamarana, ibi bintu bihinduka bite? Urumva? Ugasanga ni ikintu rero kimeze nka sikire nyine, ibintu byisubiramo, ariko ubona biri amakosa ajya kumera kimwe. Mbona rero isi nibyo bizayisoza Kenya. Ese ubona ari sinumva nyine formule ubu yarabuze. Bamwe bemerewe ibi, aba ntibabyemerewe. Aba bagenewe kuba bacakara. Mubibona programu yego abayahudi bakorewe jenoside pe cyane, bikomeye cyane, ariko bari muri revenge, ahubwo bari gushaka kuyikorera abandi, ariko bo ntibabyumva ko ariyo. Icyo kibazo rega gihari, icyo kibazo gihari. Ni ibibazo bikomeye cyane, ariko ibyo bintu byazanywe nyine n'ibyo bintu by'ubwami bw'Ubwongereza uvuga za divide and rule, ariko isi izakomeza nyine igendere muri ibyo mpaka kugeza ryari se? Ikibazo ni uko bumva ko isi bayitsiniye muri cyamunara, n'ubundi bumva ko bagomba gukora ibyo bashaka, nibyo bigenda bibyara ibyo bibazo, nanone bikagenda bigaruka bikabishene, bikabibazo bitarangira. Ahubwo nasanze ikibazo kiri mu masosiyete sivile. Aba banyamadini bagomba guhaguruka bakigisha ibintu abaturage, uburenganzira bwabo, urumva? Bakamenya izi ntambara ni izanyu ni izacu. Ariko naje kuvumbura muri iki gihe tugezemo, iyo ukoze komparezo mu myaka 80 ishize, level of understanding, uburyo abaturage babonaga ibintu, donc uburyo kinyine bashobora gukarifiya ibintu, ubona ko progressive makeni mentalite y'abaturage ubona igenda izamuka ku rwego rwo kuvuga ati intambara ni ya Bibi na Trump, intambara si izacu. Ibyo bintu y'abaturage bamaze kurealiza ko ibi intambara zifite izo nyungu nakubwiye ya ruguru, ari izo kubabeshya, zo kubaryanisha, isi nuko izagenda ibona agahenge. Ubu ngubu urabona Amerika barabura ko igiye kwica abantu hafi 2,000 muri Iran yo na Israel, ariko ntiwambwira imbaraga bakoresheje n'amafaranga. Iyo biza kuba mu myaka ya kera bamaze kwica abantu bagera hafi muri miliyoni. Ibyo bigaragaza ko isi igenda imenya reality, abantu benshi bagenda bagabanya iyo tension, ibihugu byikura muri intambara, Ubufaransa bufunga ikirere, Ubutaliyani, Espagne, ni ibintu byiza. Ariko mu myaka yashize wavugaga ibintu abantu bakagendera mu kigabo na Bibi, kubera we na Trump ari abantu bo muri analogue, abantu bo muri old discours, avuga ati urabona iki ni igitero ku rwego rw'isi, isi haguruka irwanye Iran ikabura umuntu byikiriza. Ahubwo Antonio Guterres akavuga ati umunyabanga wa Loni, Trump uramenye ibintu ugiye gukora muri Iran ni ibyaha by'intambara. Bose nyine bakoma bavuga ati muramenye. Nkabona ko uko imyaka izagenda yicuma Keni, hari ukuntu izi ntambara bizarangira rwose ari abayobozi bari kuzirwana bonyine, abaturage barazivuyemo. Abakurudishi baravuga ati ariko se mu ntambara ya Iraq, Iran yaraducumbikiye iratugaburira, yabanye natwe, nta kibi tubaziho kuri Iran. Nubona abakurudishi bamwe bo mu gice cy'abashiya nyamuke muri Iran baracyariyo, bariyo, nta urabakoraho. Sikike ni badefinisa gute abajuifi 20,000 nakubwiye haruguru babarurwa mu 20,000 baba muri Iran, Israel na Amerika
iri kubarasaho bavuga ngo ni koze y'abajuife ngo barashaka kubarimbura kuki Irani idahera kubaba muri Irani urumva atari manipulation kene kuko abantu batamenya anthropology ikibazo tugana ku musozo documentary kuki maturite y'abanya-Irani hari umuturage bari bica nuko Amerika yibashinjaga na Israel w'imbere uvuga ngo ni ikitso ngo aba badukururi ntabwo baraba bafite bene wabo se babibura ibyo ntabwo barabikora ntabwo bashobora kubikora kuko iyi ni intambara y'ubukungu ahubwo Amerika teka n'ubwami bw'Ubwongereza bwagiye bukora zino ntambara z'ubukungu bakabishyiramo masse population y'abaturage benshi kugira ngo boroherwe ariko bafite izindi ambition yego tugana ku musozo leta y'Amerika Israel barimo baratekereza ko kugaba ibitero kuri Iran babishyizemo imbaraga buraza gutuma Iran ifungura umuriro wa Hormuz iyo karita iraza kuza gukora bemeze gutego ibitero byinshi itehera buraza gutuma bafungura umuriro wa Hormuz niko leta y'Amerika Israel bari gutekereza iyo karita iraza kuza gukora ni mu gihe leta y'Amerika iri koreza amamisire n'ubundi Israel na Israel cyari kurasa bakanayitinga target mu bice bitandukanye mu bice by'igihugu cya Iran aturuka muri Kuwait n'ubundi ikomeje kuba indiri cyase ni wari amataki masi ubwo zino ronsha zoheza amamisire kubera ko ziri mobile bazitereka ahantu hatandukanye atari mu bintu bya gisirikare izo nizo bari gukoresha ibitero mu gihugu cya Iran mena ko bazango biraza kuza kurangira gute Kuwait no kuyikarita uyireba ariko nanone tubona babwira abantu ko utura ku gitangazamakuru cya Iranian Times amaje kuvuga ko ibiganiro ngo bitigeze bihagarara bashaka ko ari akanunu k'ibiganiro bari bakoze post barayisiba bayigarukanye nanone bavuga ko channel of communication hagati y'Amerika Israel na Iran ngo biganiro ngo bitahagaze burundu mu gihe twakoze cyane tuvuga ko ibiganiro byamaje guhagarara totally bo babivuyemo yego ibyo biravugwa bimeze nk'indirimbo playback tanto byaje tanto byagiye ntabwo rega Iran na Amerika bazahuza ahubwo bazabana muri confrontation nyine bazagirana umubano ushingiye mu guhangana tu nk'injangwe n'imbeba igihe si injangwe zarira imbeba zarashize imbeba ni nyinshi ahubwo ziriyongera ideologie akaze ke injangwe ziriyongera n'imbeba zikiyongera zikaryana ubwo n'ukuri ino situation bazayijera muri conflict iri permanent Kuwait iri muri point strategique naho hantu bari guturuka bira bitero birasaka Ireland ku kirya gice ariko Kuwait nayo iri mu mboni ya Iran rwose iri mu bice Iran nayo ishobora gukura mu nzira muri iyi ntambara icyo rero kuvuga ngo deal icyo Amerika isaba Iran gitandukanye n'icyo Iran isaba Amerika bigatuma ino ntambara rero ikomeza iba ntabwo Iran izaba idafite long range short range ntabwo bishoboka ntizaba idakora porogaramu ya nucleaire ya gisivile n'iyindi y'ubwirinzi ntibizakunda ntabwo Iran izabaho ikoronijwe na Amerika Iran ni leta ya Kisilamu pire itavangiye urumva by nature urumva nta hybride bakeneye noneho ni igihugu gishingiye kuri ideologie yanga umunyamerika n'ibikorwa bye icyo Iran izajya ikomeza ikora resistance uko bino bintu babirebera mu ndorerwamo deja Iran ibona ko nta kikiramira ahubwo Iran ikintu iri gukora izajya ikora ibi bitero gutya idindize gahunda zo mu bigobe by'Abarabu idindize gahunda zo mu burasirazuba bwo hagati hose idindize gahunda zo muri Israel abantu babe muri Israel rimwe na rimwe njya mbona ko Iran bizageraho abantu badafite agatuza babe bigendeye hasigara abarwanyi noneho bikaba bivugwa ko buriya gusenya empire ya Iran noneho byasubije irudubi umutekano mu karere kose ka Middle East kuko urabona regime yuyishenye yarigeze kugera ku rwego rukora n'amanucleaire bazi kurashisha mu maronca n'ibiki boyanzo y'abahuti ahantu babageze nta na leta ifatika bigeze bagira ikomeye reba Hezbollah nta na rimwe yigeze igira leta ngo uyobore leta mu buryo bwa nyabwo bwuzuye reba uburyo yabahagamye reba tekinike ifite
mwese ubwo bivugwa ko Iran rero bizarangira yikoranyirijemo imitwe y'abarwanyi yo muri proxy. Urumva bakubita umunyamerika guhera muri Iran bamwirukanse abura amajyo n'amazi. Bo baravuga ati niba ari ibyo Middle East kibe zone of combat. Kandi ko kubona ko ariko bimeze. Muri Iran umunyamerika ari target muri Iraq, Syria, muri Israel ahantu hose za Jordani mu bigobe by'Abarabu kuko programu ya ba Putin, Kim Jong Un na ba Xi Jinping icyo bari abaresista babasaba barabasaba ibikoresho ntabwo babasaba imvu barabasaba mwe muduha ibikoresho. Yego bafite programu nabo byibuze imyaka 5 cyitwa umunyaburayi n'umunyamerika muri karagace wenda ngo ubuzima buzatangire bundi bushya. Yego turashimye cyane documentary. Urakoze cyane.